Le nei tai au fou, ma le nei fo i asu fou i le lofa ma le anga le leo le tua. Ia ua ma whai e o na tātou au le mai le nei tai au fou. O no le anga le leo le tua, mo i tātou te ite ina mai e lo tau soifua lau le lei. Ia a mesi ai, ia o le alofa whai pea o le tua mo i tātou. Ia e whaatalofa atu i le pa ia maulunga le tātou atu nuu. Ia malole soifo manuia ma le langi mamai le nei. Aso fou ma le nei tai au fou. Ia vi iam whafte ia le tua ua. Mwhai ona tātou au bia mai. Ia le nei fo i aso fou ma le nei tai au fou. Ia ono le lofa ma le anga le leo le tua. Ia ua amatalia fo i le unanga masani ala wana leo le siu fongo Samoa le tua i vi. Apena fo i ona te itolua ina ma le mamalu o siu tātou atunu. Ia a lei la loa ma whaanga soro por kalame a lau ala leo. E mua mua lava ona tātou momoli mei ma tātou sa si sula leanga le leima leanga lofa o le tua mo i tātou. Ia ona o le nei ua tātou au lia mai le nei tai au fou. Tātou tāpo inga i le nei vaenga o le tai au. Sau ni am tāpina ina lana ona le sunga il whawhinga inga i a Reverend Maunga Motu. Ia o le whailau tusi e kale si sofa tasi. Ia male vi inga ia male tapua inga i le tua i le nifo i tai au. Ona tātou tāpo i atu i le tua, si o tātou te tāru. A nganga pa i aero mātou fi soso ni siri. Mātou te whātonga ma mate i le mana rau fio e to i ai o mātou roto tāpo ai. Mai uai me umo i le whaasiri siri ina o rovi inga. O lo rawa siwafa i suke riso wa laila mātou te tāru. Amen. Siri no lo viinga. O lo rawa siwafa i suke riso wa laila mātou tāru. Amen. O nā tātou pese wa saunio.
pa ia. O le tusi whaitau mo le nei aso, tu sai ma le whaasinonga le tusi whaitau aso, i oro maware e wai le tusi e mātai o le mtau pa se fulu, o te whaitau ina ni nai whai upu mai whai upu mua e whaangata le se fulu. O fionga pa ia no tātori. Uwara au atu e ia ona so e to se fulu ma le to lua, ona tu atu le e ia i a te la tore pule i a nganga leanga, ina ia tu tuli i a te la to ma wha maro loi mai uma, ma mai ti ngā uma. O i ngoa nei o le au apostolo e to se fulu ma le to lua, mo mo Simona e ngoi a Peteru ma ante rea lo nauso. O ia kopore atari o se petaio ma Ioane lo nauso. O Filipo ma patoro maio, o Toma ma mataio le au la fonga, o ia kopore atari o Alfaio ma tataio, o Simona le kanana ma Iuta le sekara, o ia fo ina whanata ia te ia. O sa au inatu Yesu o le neito se furu martorua, o ia fitara iatu ia te ilato, au atu te ui i se ala onu ese, au o foi tau te watu i se ai o Samaria, ai le leo na utou atu i maa moe o le aingo i sora edu o le iloa. A utou o, i a utou tāna i atu i whape atu, o lata rata mai le maro le langi. I a mātou, i a utou wha maro lo i e mai, wha tu tu i e woti, wha ma male pela, tu tuli te moni, o maua fua e utou, i a utou fua i fua i nātu. O le autu o lo iai mo le whaitonga tu sipa i o le nei aso, o lo whape mai wha o lo whape mai e le i sauni, not ready yet. O le mta upo si fulu o le tusia matai o. O lo ta uai le whatonunga pa ia Yesu Keriso i lona uso. E to si furu mana tō lua i la tō, e o atu e whatino na ngā ruenga i tangata o le nuku lava o Israel. I o tau lava o tangata o Israelu, e whai ai ngā ruenga o le turi whafo o tangata, ulu tino ina e te moni po a ngangareanga. I o latu whamaro rofo i mai ti ngā ina uma o lu. Na whai fo i mare tawara aunga o i ngoa uma o le uso e tō sifu mara tō lua. O sone e le sa unia i la tō sea onga whaatino aro ia. Pei o na iai nei o na po formal education. Pei tai o aso uma sa o la tō wa ai ma mātau winga o rātou matai. O lea mio maanga. Sa o rātou whaalongo fo i whitalinga ma mana Yesu. Sa o rātou wā ai i ana wā venga. Ma ngā ruenga uma o lona rofa tūnoa. Paura wanea o me sa o rātou whaia. E leini rau papa hoi nei pōni tusi a o onga le ai. O le tapena ina lawana naa. Ma le sau nio i rātou au wāre ngā ruenga o whatonuina nei i rātou e whaia. O le au so whiwhiria whore nei. E leo ni au so no whiwhiria o no so rātou wata ma mai whare a onga. Ne ai. Na whiwhiria mai rawa i rātou e Yesu Keriso i so se toi ngā pōrauna i ai. Pe whai whatu anga, pe whai whiau, pe whaiwhaiwa, pe awe wālele, pe nofo aiga, pe matai, pe taurerea, mau oa, mativa, na tofi soro mai rawa Yesu i tū ainga ngā ruenga sa i tangata ia. E li manatu Yesu na te tofi e ino na uso, ono na tūlanga o i rā tōru so sa iete, le ai. Ono se tūlanga o maurunga ni o rātou wata mai pora o ina le ai. Na au mai lava Yesu i lona nganga atoa ia whaananga o lango le tangata so i musu ngā le nganga pa ia.
ia whaatonu wholau rea nganga i o lātou lotu. O le tāpenanga nā o le au whaingaruenga i Jesu Kiriso. E le tāpena i se lātou i loa mawai. Ia whai le mea ma le loto whamaoni. O le te tālo e ta ina i le loto whamaoni. O le mea na Samoa mia. E le soo e fia muli a Jesu. I le mare nei. Ia mata tau i le atua. Ia whaalo alo mahava i ronato matai. Ia usiusitai ma whaarongo. O a mea uma manao i air matai. Whaatino rona. O le sao nia le nā whaare anganga. O loo mo mia e Jesu Kiriso. I lana au whainga ruenga ngānue. Samoa e maisera au whainga ruenga pa ia le atua. Ia maso se isi lava. O whanongo longo mai o whelava e whainga ruenga. O le whaato nunga na nā Kiriso. Ia whamoe moe i le nganga. Ia turi vai luma o le atua. E te marosi ai. E te atamai ai. E te saunia le lei ai. E te langona e fuira u roto ofo i natu. Mo so se fe au. O varau wina i o e ro tātou matai. O Jesu Kiriso na vai eri. Fa Jesu na roto. Pilava na upo maasani. Sa whairi whina ngana o rona matai. Ai ai se me tuta i ai ngā ruanga Jesu. E turi vai rona matai. Na te saunia whare nganga o ia. E ala i rea nganga pa ia. Samoa e tātou whapena i ona whai. Ia saunia ke riso o tātou loto. I o tātou tiute o le aso mo le aso. Amen. Tātou tātou. Awhtei tele le tuaro mātou to mā. O le a whai uina fōi nei aso i fi au ngā ruenga. Sa whea ngai eiro māno i mtanga ruenga i sesi. Sa whea ngai e nūta i tasi. Sa whea ngai e aina o e kale sia. Ia e maise fōle. Tāpena ina o le whanau rato o sawa. Na se ima vai atu nei. Whawhetai no mātou whanau loko ma vava ai. I le oa ma le mata ngō fi. Ro rato ngana mai le tu wae. E sau nia lava i le anganga. E ala i o rato whaiwhi au ma wharitua. O whaia o ngā sa. Ia e maise fōi. O le fiso soania o rato o mātua mai. O whawhetai. Ua tā pena mai e lau fio. Ne ai lawa se mea na mātou. Na whakapore na i whanau a toi tu tono Samoa. Manatu fō whapena Amerika Samoa. Ai maise fōi o atu no umore rangi o e o lo whafonga mau. Ia e whawhetai fōre ni asu i tiuti ma whaiva sa tenga iai. Whawhetai te au fora le tuai. Ai maise o le to ia peo sa moi lungo lau lau ai lo whawhanga na peo i mātou. I mea ai whaale anganga e peo le ni aso le tuai. Ia sau nia le anganga. Aua ni o mātou whamoe moe o mātou poto. Lo mātou mā losi mana ata mai. Ia mātou tōtu tuli o mātou tuli vai. Whamoe moe o mātou tiute mo mātou whaiva ue tu tofi ai. E ala i le anganga whaatonu tonu wholau mo i mātou. Ia whamanuia sa moa e maise whainga maro. Kare sia, maise fo tapo inga i tono numa inga. Ia manuia me uma. O le nei vai. Ia sa whamanuia whaina u whainga ronga nei. Ale tua i pima le TV iwa. O lo ana tua i lau tara rei. So se tuli manu sa moa. Maise e o whaafonga ma mau mai le tu. Whamau rano mo whaato ese ke riso. Te leo mātou si se mare ato toi o ruma. Mangano mai mātou i lo wolo whatunoa. Ia hao mātou tāro ia si taimi māro roro watu nuu. Pō anane. Tātou manao whia waturu mātou wora le tai o fōmu mua. Vi ia oelo mātou matai. O Jesu Kiriso wārai la mātou tāro. Tu mau i o mātou rungo manawa. Le manu i oile tuara te māre alo maranganga sa. Nei e whaavavau rau. Amen.
Taila Saunina, Yatsamawa Shelele, Yatsaliele Fa'alelena, Yangataile Masese, Yafasanga Tonuina, Loto Umaya Yesu, Seu Afaile Saunina, Ema Waile Filemu. Yaliwa matonoto, ilomana mailunga, yamangano amasala, atangata pangota, yafasanga tonuina, loto umaya Yesu, seu afaile saunina, ema waile filemu. Paketaila mavapoto, watala ina mai, yatutumu ai onoto, yataofito nuai, yafasanga tonuina, loto umaya Yesu, seu afaile saunina, ema waile filemu.
Atulua. Siaki la pana. Tapu to chill. Le 2AP Male, Faiaso Serenaders. Asuao Felice Micaele. Le Matangi vai se sai. Le fui facciasi o Tia Maa. Heavy Tama. Rosa Bye Bye. E vai le mataofi per la fai ai tu ma e le avia in fai nata ai via ai fa Le Rosa ha in le factor tauranga. Fatima pole au mai moa. Le tele o nisio au fai pese ua le masino I lunga o le si ufafonga o le aturu le 2AP. Fia Talofa ma to e ofolofa atu ile mai mo whaafonga mai alo tātou antu no ma lole soi fo manuia e ai le ni fo I vainga o le tai au le tai au le ni o le aso lulu le o ngā tutonu le ni vai aso I tiu te fo I mga ruenga e a misi fo I o lava singa ma le wha ngā solonga o fe au fo I o lo o whampenao na whia ngai e ma le tātou antu no ma lole soi fo manuia tai au manuia I le alofa maleanga le leo le tua. Pena o tau le timi usola I awa matalia fo I leo nanga la wala leo le siufonga o Samoa le 2AP. A mese ai o e te tau lavona tātou mua I mem tau tu sa. E whaafitaia leanga le lei ma leanga alofa o le tua. Whai pea mo I tātou ua lena tā oto. Ma malo lo fo I le tātou wa tunu I le po na po. I fo I tō whanga. Na tu ufisili fo I matau matile ete. Pe tātou te aulia maile ni tai au fau. Pe te iane, vi ia le tua, o lo o tātou wheloa I fifia, male manuia, ua tele I upu I manu, I tite I upu I mala. Ma lore soi fo manuia, tai au manuia lo tātou atunu. Upu fola fo ia le tua sa launga ina lana au ona, le sunga I le whaafia ngainga, Reverend Maunga Motu, le whailau tusi e kalesia so fatasi, e ala I le upu fola, e a mese fo I o le talo sanga I luma o le tua, e le nei fo I aso, ma le nei fo I tai au. Ia e tō matawina I fo I, lo tātou wona whaane nganga, e a mese fo I o le tātou whaantutua, ia whapena ai o le tātou mana malama I le fina ngalo o le li, e mese ai o le tala ina o le fina ngalo o le tua. E whaatalofa tuai, ia I le pa ia o Samoa, e tupu matamali, whale upolu, ia a mese foi fale tua matausi ia male malosi le no tupulanga televou ia a mese ai o le whanawiti malo so I fo manuia whaatalo whaatuai tai o le tātou wātunu tai o le tātou malo le fio ai o le fionga I lea malo le malo ma le masiofo fio ia sui o le fono sui tofia ma masiofo ma o lātou whalatua ia mese foi o le fionga I le palemia ma le kabineta le fonga fetalai ma sui ma malu o le fono faitula fono le tātou antuno. Ia meise ai o le fionga I le whamsino sili ma le vahenga o whamsinonga ia ma le vasenga o le au whamsino. Ia a meise ai o te itai o e kalesia so se whatu faitaulanga fia I tono le tātou antuno ma lole so I fo manuia ia o tau sunga ia po o ono tutofi o le tua lo whampenao na whafale le malu
ia i so se fata fai taulanga fia a wale tala ina ma le asuina o le puna vai o le ola ia ma le tala ina o le fina ngalo o le tua ia i lo tātou wa tunu e le whaingo fia fui la au tau pito la au ia me se foi o la au tau te talo ma la au tau tuli vai foi ma lo mātou ma lo tātou whaanono manui le tua lea e na manui ai le fōlaunga ma le Samalinga Samoa ia me se ai ia o le mamalu le atunu ma so se Samoa lo mwhai o na mai moa ma whaafonga mai foi lunga o penga tu whailangi lunga o le tātou Facebook page ma le tātou YouTube channel ma lori sui fo manuia tai au manuia ia upu fo ia masani ai ia a fai o le naita mai mo mai lunga o le tātou Facebook page ma le tātou YouTube channel. Good morning, good evening and good night. Ia mantua e se fo i taimi mo tulanga vapena ia ma lo lava le sui fo manuia a mataria fo ile por kalame fanga solo ia me se o le tātou por kalame o le Talofa Samoa le nei vaenga o le tai au ia e me se ai o le tūlanga o le nei fo i tai au ua susulu matongo file la o mana malama ia i le tau matau tu fo i fafo le tātou potu fasala lau nei ia ua i fo i ia tūlanga o le mana malama o le nei tai au susulu matongo file la fo linga wa ai o le lofa maleanga le lei o le tua mo i tātou e le mo fai e ui lava ina tātou pa upele angsala ia ai o lo tātou maua pele mafuna o le lofa maleanga le lei o le tua ia fatalofa to le mamalu o le tātou atunu o lo mwhai ona mafuta mai le nei vaenga o le taiao ma lo le soi fo manuia ta fiola ia o le awa tamata tulunga o penga tuwailangi ia i tūlanga i talo le palolo ia wa pe o vaenga lava na o lea ia i fo i le nei vaenga o le taiao ia ma le matau atu fo i nisi fo i o le sa o e asi le palolo le nei taiao ia ua whapena fo i ona ia i nisi e fia ia i nisi e whanonoa ia tala le stoina malili e ia ia a vai e tele i anu te tā ia on sai tātou whateltali whateltali fo lele le pasi le whateltali pe a mai ia o i latou ia tātou talia fo i nisi on mamalo le atunu pe a whape te o wala au mai le bo tala le tātou leina lua te si whalu o number mwhai ona wala au mai ai ia i le tūlanga fo i e mawhai ai ona mai fo i le whatalofa ia ma le whamanuia i le ni aso ia ma tūlanga fo i ia pe ona iei le palolo la tau ia ia o le ni fo i vaenga o le tai au ia le fo i tau matau atu nisi o le mamalo le tunu u whafatalofa tua ia ali ai so lofa whape mai good morning manuia lau good morning manuia tiu te mga luenga meso lau por kalame lau sunga ia whanga solo whianga iei manuia fo i tiu te mawhaiva whianga iai manuia le aso God bless lungo le YouTube channel ia mauloto tu valu whape mai sui fo manuia lau whianga tupai ia tai au manuia ma lo le usu whaftai le tautua le atuna o ia manei al pese a mata o le por kalame le la ua se fulu malua minutu wa te aili tula se fulu i le tai au lo mafuta mai na i Long Beach, California ia ma lo le soi fo manuia mauloto ia i le nei fo i vaenga o le tai au ia e whaatalofa tuai ia inisio tātou paanga masani ia mau maloma la tuai ngai nai whale asiu ia ai misi ai ia o le motutele i salafai ma ilolonga i nai vailo palauli ia o ngasu i nai se tupa itea ia o le ula leo lua ia o nonu tamai a nonu i nai paia ia mese fo isu tu mua ia mese nisol mamalo le tunu ia fatalo fatu i foi le fionga i le fumai po le sungu fumai ia i soli ia ma lo se fo via i ni vaeng o le taiau ia altan tununga o le whaanga solo mali lava tūlanga o tiu te mga luenga mese i o le uso le totele ia i tiu te fo i mga luenga o le ni taiau ia mese ai ia o tāpenanga masani o le taiau tūlanga o le tāpenanga o nei whanau ia o le tūlanga i tāpenanga i le lunch ia o le iputi ia mese foi ia awha peolo i eise matua tausi
ia o lo bua masani fo ianga pena ta pena ngole tita yao a wale inuina o le fuala au ia ma fai fo se te tau maftanga o le tai au ia se iputi po le alava ia ma lo lava le onu sai ma lo fo i le tau tua o leo wato e se fulu male se fulu mal 2 minute o na tale o le itu lai fitu tali tonu se sinu fafi fiango le tai au vai foi o le tatou porkalame ia toe liu mai fa'auau lea o tatou fa'asoa ia mesi ai mo nisi o vaenga ia ua foi le fa'agasologa o le tatou porkalame o le Talofa Samoa le tumaitai a Luisa to'omalatai ma le fa'afiafiaga Let Me Hear You Whisper. Yamate mayaula tupu de etelo lo naimoa. Let me hear you whisper. Let me hear you sigh. Oh, let me put my arms around you. Let me draw you nigh to my yellow. Tau ina elo olo falena binata masani bena io ola ulupe tutasi ilevao matami wae avelo fatu ai tu mama talo faila ti fai moana de lupe o Samoa tamo moe atu ale mamoe talulava Waona mea ai Dalulo fia vai Ua totolo utale Malo ufatu atae Talo faila uti fai moana Ola uma atai mane Let me hear you Let me hear you sigh. Oh, let me put my arms around you. Let me draw you nigh to my yellow lima. Tau tala maya dia boa ya tau ina elo. Olo olo fale. Oh, what beautiful are your eyes, sweet fragrance are your lips, emomu oh alafa, malotino wamaniti, esa valia neileala, wale emo se mata, mangata
ia tau ina e loa o loa lofa lena. Oh, let me hear you whisper, let me hear you sigh. Oh, let me put my arms around you, let me draw you nigh to my lolima. Tau kalamaya dia oa, ya tau ina elo, alo alo palena. Wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufofongo Samoa. Wala au mai le vaenga al marketi. Mo sau fa la wiloa e fia fia e se tau fa amali loto. Mo le fa mama avenga. Mo oe malau businesi. Ua so ai Samoa. Amerika Samoa toke lau malela lalangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao. Fa mo iwa tasi tesi male tasi. Iwa lua tesi male tasi. Le tasi o fitu tesi male fa. Wala au nei loa i le telefoni. Walu fa lua ono tasi fitu ma fa fesili mo le vaenga o fa la wiloa 2AP le si ufofongo Samoa numero tasi. Puinga o afianga le pesi ai o le fa mai o le dengue fever. Ia matua fa atama ia no fonga uma e tautu ufua mana no foi namu. Fa amamala pisi mau tauta i tafafale. Ona o le nei vai tau o timoa. Ua vai ai le tele o vai vai toa. Pa uta avale maisi me fai tino e toa ai le sua vai. Ia matua fa amama vai anga uma nei.
ina ia tau fia ile pe peso le tenki fiba ile atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se Samoa maloloina, mo nisi whaamatalanga, whaafso ta intanga luenga le soifua maloloina, telefoni ono varutasi o. Le whaaili rei kei la ui loa o le UB40 marani pese tautaua o Ali Kemba. Lea o sauni malaka mai Samoa, mona natu whaafia fianga. Ile aso tolu se furu maletasi Januari lua, fe lua se furu male ono. Whaia nea ile Apia Park, a wina mai ele company o le agency 43. Se kone seti musika elena o mam, dad. Ai au fia i fo i mafua le maptanga a mama dad. Ha? Se o ka maiki? Oi? Maka nei lau kalena, mafuafua mamao ma le UP40 ma Ali Kembo. Ile Apia Park, Januari tolu se furu maletasi lua, fe lua ono. Nisi o tātou whanwhiwhianga musika sui whewhiloi o le ni fwoi vaenga o le tai au. Ia e me se fwoi o le tautom leo nanga lauana leo le si ufongo sa mo le tuaipi. Ia malo le usu ia i le tātou wātunu. Ia malo fwoi leo na sai. Ia me se fwoi. Ia o tāpenanga o na ialo mwhanau. Ia i le haonga. Ia whaitalofa mwhamaloa tuai. Ia i lo tātou wātunu. Pea whaile nā whanto a maua mai a tātou whasalalaunga. E me se fwoi tātou porkalame. E a ile ni fwoi vaenga o le tai au. Maloro se fwoi manuia. Tai au manuia ia te ila tau. E a le la whanto a ma futa. Ia ma maua me fwoi a tātou whasalalaunga. E a ile ni fwoi vaenga o le tai au. Lea wa tātonu le itu lai fitu. O si mai a whafunganga le atunu. I le ulu wai whasalawina wa tātou talafou. Mai vai whanua. Mea ni saunia mtapeneina le vaenga o telefon. E fia lava te whaatalofa atu I lo tātou watunu uli nei tu la ai alo mai o tātou talafou mai vai whanua. E se furma le 2 miliona tā lawa whaaluina le malo mo tonga fitinga I atunu I fafo. Ina ia mawhai ai o na awina atu ngā singa sele o mawhai o na tonga fitia I to tonu le atunu o. O le nei fuafuanga o lo o atangi ai le whaamua le malo. I le tu tau soifua malo loina mo tanga tanu oma. O New Zealand I ni tia mawhiti, leolo awina tuai tātou ngase e o ngaonga a fianga, e peo le fatu, ka nesa maisi ngase e mafua mai whaama I le pipisi. O loo muli ta ia whainga whaavaya le malo mo ngase awina I fafo, e peo ona whaafo le matanga luenga le soifua malo loina. E ngalu le whaatasiai ma whale mai o lo awina ia tātou ngase mo tonga fitinga, I New Zealand I tia mawhiti. Na whaeloa fo I la fionga le Minister Tupe, Honorable Mulipola, ane Rosa Ale Mulio o lo ave lava le whaamua le soifua maloloina, I le tūlanga o puipuinga, ina ia mawhai o na o awina o tātou tangata, I le tau sisi o le soifua maloloina, e tau fia ia a fianga mai ne ngase. I le tū tau soifua maloloina, o lo o whaamanuia pea tangata Samoa, I au nanga le tau singa mua soifua maloloina, I te tonu o nuu mafioanga, primary health care. Au nanga tau singa mtonga fitinga mua, e au fiai fale mai paitu malo, secondary health care. Whaapea matonga fitinga, ma au nanga tu te tonu, ma le tau fiai o ngase, tertiary health care.
O lea ua whaaluaina ai le vaenga tupe, mo tonga fitinga ia tunu I fafo, I lona au whainga 12 miliona tala. Ina ia mawhai ai o na awina atu ngase, e le o mawhai o na tonga fitia, I to tono le atunu. Le afionga I le minisitao tupe, Honorable Mulipola, Ana Rosa, Ale Mulio. O le vaenga ma otu tangata ta whawhao mai moa, o se tasi leo I vitu o le tamau ainga o Samoa. Sa matawina le tele o afianga le taimi le whaamai o le COVID-19, e le tausanga e lua afes fulmale iwa, se o atu ia au kuso, tausanga e lua afe lua se fululua, le na whaatu atu te tala ai fe malanga inga. E se lau lua se fulufaa, ono se lau 5 se fululima, le au whae o tangata ta whawhao mai mo mai whafo sa whaamawina, lea sa mawhai o nao ina mai ai le seleni, e wha se lau lua se fulutasi miliona ta la. O le tausanga e lua afi lo tolu le lua afi lua wha. Na si iti a ila o whae o tangata ta whawhao mai mo mai whafo. E se lau fitu sifulima afi ono se lau limono, ma tasi ai matupe maua, e ono se lau se fuluvalu tesi ma le tolu miliona ta la. Sa wha mawina fo I le toe si iti ai o tangata ta whawhao mai mo mai whafo. Wha apea matupe maua me le tausanga e lua afi lua wha le lua afi lua lima. Lea e se lau valu se fuluiva afi iwa se lau tolu fitu, I la tou sa malanga mai Samoa. Sa au ina mai ai le seleni, e ono se lau fitu si fulmalawalu, tesi maletasi miliona ta la. O le nei au whainga o tupe maua o mawalunga atu na ilo le 5 se lau wha se fulmalua tesi malelua miliona ta la. Sa wha mawina ni tausanga wha le tupe, o le lua afe se fuluwalu le lua afe se fuluwiwa. Au le ia afia le lalolangi, I le wha mai le COVID-19. Sa tele se langolango le malo na una ia le toi atina ina, ma le wha le leia le vaenga ma oti o tangata ta whao mai mua, talu mai le tausanga wha le tupe, lua olua tasi, lua olua lua, e tau wala atu so soani wha me alofa, o no ngā tupe ma mātu lui, wha pēa le tu usau noa ina o tiute mo atina e, sa ngā vaa ia le vaenga ma oti. O lea sa wha mawina ai le si tia numera apitanga, mo tangata ta whao mai whafo, ina ua whaopopo ni whalitan malo fau, e au fia ai le Survivor Samoa Resort, o le Mulifanua Beach Resort, o le Laimoa Hotel, whaapea ma le Toi Talaina, o le Sheraton Samoa Aggie Grace Hotel, and Bungalows Iapia. O le siti ai le tamau ainga ma le whaalau te leino ngā luenga whaatino tau tangata ta whao mai mo i tonu o nuu mawhio anga, sa au fia ai ngā luenga whaalelea mo mataanga whaale nātura, whaale anga nuu matala whaasorpito. Sa ngā lulue so tau au fo I le malo mawhio anga I le whaatino ino le Paul Kalame, mo le whaamata ngofia ino a ai, lea sa mata ina le vaitau o le funutanga o whaarurunga o malo le tau pulenga, I le masino o kitopa, o le tausanga na tenei. E o atu le lua se lauti nā matamaita I wa maua awanua ia o ngai mo le sa ilia o laisene avita vale. O le vai aso na tenei sa tatala loa ia I le vaenga lua o lea o onga moti nā matamaitai. I lalo le Paul Kalame o whainga pa anga malo au whaatasi ma le malo Iapani. O loo whai pa anga ma Samoa e tawala atu le pulenga o tavale afi. E 5 se lau se fuluti nā matamaitai sa talusanga le pulenga o whilau wa inga le lau ele. Mo ia vanoa. Ai peta e na ole se lau 5 se fuluwalu na wha manuei nei upolo. Ai mo sa la fai e fast fulmalua I la tau sa talusanga le a fo ina maua uma vanoa ile nei Paul Kalame. O le taimi nei o le whaitawa o whai o avita avale I tonu o Samoa e mafuli lava I alii. E na o le tasi o vai wha o avita avale o tina matamaitai. O le manu lautia o le nei tausanga ina ia o tauina tina matamaitai ina ia sitia wano tutusa ile atina eina o le tamau ainga o Samoa e mese o ainga nuu maikalesia. I whaamamonga mai atu no mamau ua whaamoni ai. Le whaaluaina ma whaatoluina o le sitia o manuia mai atina e ina ua iai le sao tina matamaitai e mese le tau fio sa wanga whaasanga tina matamaitai e ala ile mawhai o na whaafoi le ta vale. O talafo mai vai whanua le nā mo le nei tūla manuia tele whi au mga luenga o le awhia ngai malo tātou watunoo.
Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le marketi. Mo sau fa la wiloa e fia faya i se tau fa amali loto. Mau le fa mama avenga. Mo oe malau businesi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu fa lua ono tasi fitu. Ma fa fesili mo le vaenga o fa la wiloa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Numero tasi.
Whawhiwhianga me leo whai pesel penino tia whau ma le vii o tia whau i le nei fui vaenga o le tai ao ina ua loa 10 minuti le wate ai le tu la fitu ia i le tau fwoi ma le unanga la wala leo le siu fongo sa mo le tuipi mai a whafonga le tātou atunu i le o loa i whasala wina wa tātou talafou ia pe o na sauniam tāpenei na le vaenga o talafou mai vai whanua la wala leo e ale siu fonga o Samoa pe na fonga ina atu e Martha tau mata whaavai o le vaenga o talafou. Ea, ai me se voi niso whasalonga whaampi sinisi ea ma tātou whaafifianga pe o neil whaafifianga nei a mai le puni ala waa ma le sina le vele ea ile nei fo i vaenga o le tai au. Ea, pe au le tom whai mai ea alo tala le tātou le telefoni lua te si whalua o e nisi e malo le atunu le tom whai mai ea o lo mtala atu le telefoni. Ile nei foi vaenga o le tai au ai il tal tununga o loo so longa manuia lava ia le matanga foi o le nei foi tai au il tato wala au talofa mangui ale nga solonga o ngi vai asu malo soi foi lau kalinga kwa ia soi foi manuia tai manuia malo le lang soi foi ngi kaya ye diva ai aka o se pololo oi sole kalofa ai fa pela u fa karkaria ko lo e vidi me ke kele leia go vidi ako e va kurfa malulunga oi ele skala lisko inga e ka fiolae kaileanga se kaileanga ngai mea ya ora ia se vai ka ia mre arua ia la ka vai ko ki le ale me ia ka penga ia mo ka usanga fo de ola mare malo si mai leri ioi ia wala fo wa uma a le e november ko ka sirganga nga ve me ia le official vai ka u ai palolo renga mo wangi o ia palolo renga mo wangi ia wa uma a ioi wa uma oi si ka ai u ia fa pe ese lo le alofa ia mau i marka pua inga renga fai o le sa fai lava le fai vo fe po a mau ia pe wele a manga ia inga ia mau ia ka alofa ia pa ia ku a war pa ia po muinga ma ia o le wa uma
we o me nga ye e ai maloi maka inga wa ele alofa mai we fa loloka o fa ku pa i pule ia malanga mui ia sa ida kala desko inga ai wo ai fo Ora mai a kar paloro rungo ke fongi o pa ya agora kiro umi ai markinga yo ya me sawa ya la wa uma esa ka uma kufa mas ka kai kasi singa si pungi vore yanga ya kaya ora ko feiro ai ki kiro ngore kiro ai le pe ala ia de se menga kupa ala nga uma fa nga fi makupe o ngami fa Talofa masani lita yau Talofa ku i Samoa ko ala sunga fa fenga nga ya isori fa kai voi mo le porfola sunga ye pero kusi ya wao kale sia so vakasi ya mongomoku ya kai voi nga kinga mga kamaro fa fonga ngi kaya mo kakalo au ka ko nga venga ya mongwia ya lau fai ngā ruenga re malo, ia va pe foi kampangi, ngai whanga ura onga, ngai whai a onga, ngai leo, ngai po mai. Ia i rea ngare leo re ringe yasu. Ia, aku ngwe mau mo mai ka kou, ngai ka kopa angai e pasau alo whaku mai longa mo kou, mo wainga. Ia alo whaku mo kou, lo manguia Samoa. Kere ar pololo, ia rea eri pa i se pololo. Ia, whakaro whaku po il moku sai, ia. Sunga fa fenga ya farili le siwao mo fatua le fakasa ya va penga fo fa Talofa ku ya tile sunga inga lo va tile ya malanga mai mesima pipi mokpa ya Talofa fo i pa nga umala bo nga moku puru ya fa tai ya mako moku anga le leide di lau fa ukanga tai lava ya ko fa mai de langi mo lau fa ukanga ka si le fa de la awar ko mai kai e kau de la unga kawai nga fangua wa lava ya oka la kiri ya fa fe la mawalunga i fora me la ka sa fai mai ai mai ya Talofa ku mo me anga ya o ele pa iro se palolo ngai ka ngulola ia fa ma poe ka ika ya maui ma faso mo ka Filipe pule ao ko muy ngawa ya Talofa ku mo le uso ya fa tai mai oi foi lo so akau ora pipia ku yo kalange ya so ya anga le deri ya fa ya tai lo fa ngai ba ngi vai do polodia ma longa ya fa tai mai ya manwia le ne ya so filo i pea ya manwia nga do nga filo i pea ya fa tai so fo Talofa le sia tatu vala au kai o manwia le lo kole ya malor so fo manwia ka ko wala fa i fa ngunga le langa pui nga mala lo ngole lo ya ka Talofa ku ko ila ufe ngol fong kala yo mo ka ngi kaya ya malor so fo manwia mai ai le ka palolo awara ye ke paso sa mai we lo ma ya fa kulo maka ke fong i palolo asa mai ka palolo ya no fa ku mai mo le uso ya me se ko kinga ai mo ka bai nga pa ko le ko wa fianga ya fa Talofa ka ko pa nga mala o ka palolo o ye ka palolo o nga ko we o kari ya ka ku fa ka ya le ri lo ngalo fa malonga ngale dei eu fe belo ko nga si o le ai palolo lo ko le ai palolo ya ka Talofa ku foi ku mai e so ka ko ku ala nga ka foi le fa ki kele nga fa ka yang au nga ile fa ka fa kaulanga ma le fa ka fa kaulanga ya fa Talofa ku foi mo ka ngal mo malo lo fa pe nga pa ka winga kofi mo kiu ke fe nga ya ile aso mare aso Talofa ku foi yu kalva mo kuwa ma foi halo mo fa nga wo nga usi alva ele nga le kuwa ele ko malus ye nga ka foi le o lungo le basa pui markia lo ko vola ala vea ireri ya la voce kanyo la fa pe nga o au fanga poko le au arnge ya so pa
Ya. Ia. Mo lo ko fingal. Ya ele ngaka ko ile. Isa so ai ngol pule ile aso male aso. Me wo kuku mo me le kuku mo me tau kuku. Ya. Ya i pele ngale le yo le kuwa. Mau kal kong la ko i falong longo mai au ka vale a. I dai falong longo mo mai fa pe ai wa vidi mai ai yo. O mo wa sa uwi. Ya, pa karu fa ku foi. Ya ka vale. Malia ola le sengi ku wa ko. El pase se lu au. Kalia mare nga fa kai. Eu pe me lu boinga. Awala ese me ama nguyor tunga kare. Ya fa nga e karis nga ko bole la bolong pase su. Ya, ke ya le va ku se ku kala va ku su ya fa pe nga mai ku ma nga su toi ba. Yoi. Ya. Ya, pakaru pa nga pa ni ba kaya faftai mo malo. Yoi. Ya, le faftai vala o mai man via foi le nei aso mal nei tai au. Ya, so foi. Ya, so foi. Ya, ni si o tatu pa anga masani le nei foi vai ngol le tai au ya pe ona vala o mai foi. Ya ma ilolonga ina le moteli se la fai vai lo palauli. Ya, me se foi ya ole sunga ya mo malo malantu ai ngai mafuta mai nai fale asi eli se tatu vala au talofa. Talofa lo piong pa. Ya, malo se foi manuia. Manuia ngi kai o lo piong. Ya, alfa mai hui fa ngal nei ya lo fa mananga le ka pa lang. Ya, o manuia va ngi ku lang. Ya. Ya, ole wo foi mai ngai fa ngao sa idi polo. Ya, penga se kasia se o pore mo mai kai. Nga polo. No vinga vai ya. O ka mo o pole ngu o uma. Ya wo. Uma. Alo fa ku ya ma no nga pa no ka ya. Ngai ko inga ya ai me se ri yo kwa ka ko ka mo ka mau ku wa. Alo fa ku ya wo ko inga o su ai talawa. Ya. Ya mangai do ma ku ngai ma sang ka ko pa. Ya me se lo ko sa mat. Aftai. Ko boi o ai ko ya. La ubi ya ka nga ka ko po ta. O wai bo se aka ni ka ya. Ya mo ya Yuma kongi pai. Ya, faftai nono. Ya, mangu ngal ngal ya so le sunga. Ya, faftai man via foi le ni tai hao. Ya, ole nisi o tato walau ya pole tama fo ia nonu. Ya, mafuta mai nai pai ai le moteli salafai. Ya, malor so fo man via fa Talofa tuai. Ya, il tama ia nonu male latu ahinga. Ya, ile ni fo vaenga o le tai hao. Ya, le foi wa mafatasi. Ya, male tofa ya mausisi le utumose le nei vai ngole taiao, malole soi fu manvia good morning malole usu. Ya, ile nei fo itaiao maui. Ya, fa Talofa tu Dwayne, fa Talofa tu foi ile mamalo le tatu atunu le au fa fonga o lo fa fonga mamai mo mai il tatu fa salonga tu sa on nei vai ngole taiao malo fo le tatu le tatu atunu. Ya, manatol nei tai au yo se tai au mata ngofie. Sulu ma nei le la ya ma fa pe fo i ona malu le anyangi mai o savili. Le ai se timo le pe o le aso nafia le tu. Ya ale o te sau. Pe ya ol palolo ale pisa mai. Ol palolo ale pisa. Ya ai fa mole mole. Tatia ya na palolo. Tatia ia na palolo o tatou to tala no yai se tatou to tala no yai pe a November pe a November pe ol taimi ia ole kala foi nga mai leng foi mai nga foi mai wo uma mo lava nga o ko pisa wale ole me sa wa ia pe a kakalango so yai o so ilo kai malolo tatou atunu ia fa penale alungo le i al nei tuai o le taimi wale lei o le taimi foi u fale tonu e ele tau sanga e ta atu ya o ke topa o te tele ai o te November wale se mea ia e wale tau sanga e ta atu ya November o malosi a o ke topa ele ai foi se mea vai foi le se mea ai wale tau sanga o makwale ya ko nga o ngai ngu wa e pe to ala titi e maua ia o le tele la mole atu no e masani ona maua ia wale ai
Ia tatou ono sa ia pule ale ia. Ioi, pule ale ia pe sau pe le fia sa. Pe ai ka le ia lua le ka oko so o kai sami. E sua ole ali ir ngalo. O so lai le ia. O le fia sau la ia le ole ia. Ia ai malo tatou atinu o mai atu fo i le palolo la tou ia wala ena ma mai na fitala o le o fa taule. Le ai o le motele sala failo na winga e faisi feo lolo fo ia le aso na finisio a fio anga o le na vala au mai ia le tamai ano nui nai paia fe me le ne to ia sia nei le tai au e fe me no le tasi le ofu le na mo mai ai e lo no winga sa oi ia wo uma o ki topa sa oi le ngangwa le ska mai kiki is finished to me Ia ole mamalo le tatou atunu wa tele na usu ia i tapenanga fo i masani o le tai au ia me se fo o le faiva masani nei matua le mamoli ina o nei fanau ia me se le nei fo i vai aso le wa tapena nisi o le fanau a onga ia la tu su enga fai ia me se ai e pe ona moli mawina fo i le nei vai tau le o i se malo longa nei fanau ia mole tulanga pe ona ia fo i le fama i o le fiva pona ivi le na o ile la tu malo longa Ia la ua alo to tele o whanau ia la tau su enga whaai ua ni tau sanga. Ia whato a malolo a pe a uma ia la tau lau ngā tongi. Ia malo fo i whanau le ono sai malo fo i mātua le whianga iai ma le ngā luenga whitale ni tau sanga o le whaa o ngā ina o na ialo ma whanau. Ai o le talala le no wa ai atua ia na poli i Duane. Ua pe la fa se pa ki ala o paleskinga inga ua pe ua uma le taua fo ile sa fa wa le sa fa ile tala noanga le nga lua ia Trumpi o i in the Middle East is sai to the tone o le tala noanga o le fa mutaina o le taua inga le va Israel o Palestina ia wa ile tau matou fo ile update na file na lua ta tu telefon ile fia o le la sanga mua le na sai ni ai le o le pisi nai sa e tu ton le na sai ni e tono ai kopito tal tonu lalo no winga le i ni si o te ita i le tonu na u tu fates o le si la foi le ia avea ia Palestina ma malo tu tas ia avea ma independent state sa i se la to malo ia e pe o le tulanga na le pe te ia le fina ngalo Israelu ele tulanga le na peitai o le mele sa ave le fa mua a Trump ia maua le file mu ia fa muta loa ia taua nei ai fa saunga le mu ia soifua o na alo innocent people alo ma fa nau ma le lautele o Palestina le o tele na uma o la tau soifua ia ko va ai ku o iso le Palestina isi atunu o matua fia vo ine o pewa fa poto i se mea tasi ai fa fia e o tulang vo ilele o manato la to o na yo la to tangata o la to a inga ia no foi tono o le ai le o casa ia o le ua saunga le mboleto ia se toto masa o tele so i fu o mau tu ai talo mai na mata e mana tua o le aso Pea o le aso fitu o ke topa. Le ua pe o savali e le tolu tau sanga. Ia, le ua savali i le luanga i le tolu tau sanga talu ona tu. Talu ona tula i mai. Ona o le o sofa inga Palestina le ana le Hamas. Le na o sofa ia i le sauninga vo i le sauninga tele Israel le safai. Ia le ana fano i le fai tau fia afeo. So i fua o tangata Israel. Ia wa pe o le mafuanga na wala ina le fia Israel. Ina ua langa i al vaenga le Hamas peila o le vaenga la na ua amata ia ona matua ita ia ko ingo Netanyahu i le ia Hamas e me se foi o casa ia ona o le sauninga tele ia ua fate ia la tou i le o se fainga le na fai ia pe o le vaenga la na ua matua i mata ita ia ko inga le o ia casa ia me se foi Palestina ia le la te va ia tu le tala le au mai ele BBC Britania fai mai o la lava o la o la e tau fiofia ia Israelu ile avatu of so ani tono casa ia ma fa atu ai fuanga
to open the Rafah border. So le border foi le kwa oi fa va malo Yeah. le kolosi ai. Ia ona o le fai mai o le ana fai ia e fa fo i mai ia tangata fo ia mo hostage. O tangata ia sa tau fia fa pango ta e Palestina. O tangata Israel. Tangata Israel. O le ala e fai e fa fo i uma mai. Yeah. No vinga lau fa fo i si ai le fa fo i. Ai le fa fo i. Ia pe o le tūlanga le na. Ia e koe su e lava fo ia e la tō ia. Le mea koe vevesi. E koe vevesi ai. Ngā sao le lei. O le mea ia. Ua whailu e loe filemu. Lo. Sa oe loe kala le si o makua. A whai aku loe filemu. E pe ia le loe vaenga la kau le upu ngā filemu. Pe le loa kau le filemu. Pe whai akua ala e su e mea. Sa oe loe o ke lo makua pe aka sasa kamik. Whai akua ngai pe ke su e mea. E ke sa ili mea sa kuangi wa. Pa penga ngala le kala isala e lula fa ya Palestina le bengi. Oi, e ava ko foi le lole ai pela que su e mai ale Ya o tala I o I meu tupu le anga o le ta to te va ai atu ai. Ia mantua la I o tasilia mata o tasilia issue le sa tala no ai nei le fono tanga foi le malo o fa tasia ta ia sa fono tala mai nei. Ia le avo ila e tasilia le mata upo le kilo mai ele la lo lang ia ai le ai per como lo Trump le tau la mua lo ia Trump sa o nge usa no vere e se me fe kami ia e ko malo usa fi malo e alu fa va malo ele kilo long ko fa ia gara le ala pe voninga mai o le wa fa makali mai le va pe Trump o kasi la mia sa e fa kilo mai la lang pe ai le ko malo le file mu mai ai le no ai mea kamalo ala I kua ia o mea tutupu le lalolangi lalolangi te le o lo o tupu mai taua ma fe vai a inga ia wa o neita ngata tuei ia e feala mai lava I le toto masaa mo moi le toto masaa ia male pa fana io ma sani fo ia nei tangata ta maiti ala tau whanau le I le tilo I nei mea whape nei ala mai lava I tilo I whetaua inga ia ona o le tūlanga lava o le sailinga o le pule ma le saili malo ia pe ia na masani e whawhetai le atua o ka ko wola mai se aku ule e se mele ka ke vesi o palolo me ia lo vesi ai o mare vesi ke loko mai kia o wale amatanga o masina nga vesi loko mai ki lo pa su en hore kupe ale wo mai fo lo vesi ka o palolo ma mo meu palolo umanga fa ka ule la fia o mo wale off o ko ela ole mea ai le ka sa io o kulo le sa fa mai le ye se alo fa ka mai vai foi le alo fa ka mai ma ko e kalesia ia e fai le alo fa ka mai ki fa pe ma ko ai ale ka ilo hol pa ke ki ka ko malo pe mo fai hol pa ke ia o vai nga fa pe na ole tupu tono sa bo le vese ka le ka ko ia ani le malo le tu no le ma futa mai lungo le YouTube channel ia ale tatu wala le fa pe mai ia fa talofa tu ia Max ia fata ia fata o lo fa pe mai good morning from Melbourne, Central Australia ia Paulo ia Ioane Telesoma. Good morning. Lau fionga maui. Fa pe foi tu pa im te Filipepe. Ma lole pale. Fa tasi atu. Ai nonga e kaka o Paulo so. O makuala poa. Ele malu luongi usia ia kasi o mea la ua samar kai mi. Ia. Lau mafanfana. Ale fa pe mai ia Paulo. Maui. Ia e tala no au tau isa moi palolo. Ai maniti e o matou tino i matou nei au kirani. ele o lo mai foi Paulo ole maniti e lo longa maniti kamangi amu ia cho ola ai ka konge ngar kalango ai leva ai le sigaro e ka fia pai mai e ka fia o ia ku ai já o lo ta Filipepe ana
Pa mai e soifua e ola le ai palolo la foi le ai palolo. Ia mela na le no fa tu no ne chai auli a tuei. Ia si le ro fa ka kia lo a. Ia o ka pungia, cha pungia le. Fa tu lafo. Fa tu cha pungia le cha upu o cha cho cha no iai. Tai mo le wati o le tu mo le nanga la wala le o to e los fun minuti o Natale o le valu. Nei foi vai ngol tai o li maui del tonu se sina fa fifianga. Vai foi e o le tato por kalame e le nei foi vai nga o le tai o.
Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia ingo tupe whaamamoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe whaonga lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le official le #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga maua e o taua fesuia ingo tupe a le Western Union. O le fiva o pona iwi, o se whaamai e pipisi ua awhia ai Samoa. O se whaamai e taatele i atunu ua mawhanawhana le tau, e pei o Samoa, ma isi atu motu o le Pasifika. A whai e ue le namu le tangata ua maua i le nei whaamai. E na whai e le namu lea o na toi ue isi tangata, ma awhia ai i le fiva o pona iwi. O aunga e vave o na iloa pe a whai ua awhia le tangata i le fiva o pona iwi. E a awhia ai le fiva, ti ngā le ulu, ti ngā so unga o le tino, o pona iwi, whaafau-fau, o whaasuati, e fula-fula le ua ma pata le tino. O tangata e pita sili o na awhia ngōwhia i le fiva o pona iwi. E a awhia ai pepe ma whanau la iti. O matua tausi, ti ngā mutama e taito. Whaapea fo'i ma tangata i ai ngase tū mau. E onga tele a awhianga o tangata wa awhia, pe atuai o na whaito ngā whitinga. E ono a vea ma mafua anga e mali wai. Whautuanga, mai matanga luenga i soifua ma lini uina. Talofa Samoa, mato nei mai sana ku primary school. Ina la au i le tuengi, ina ma o amo. E so ai Samoa ato, seki ai tuengi. Ha, tuengi. Timu maama a fai malanga lo le bea, su esela. Te mele wanti le tautua mele unanga la wala leo le siu fonga o Samoa leo wato e a se fulu male 2 minuti o na tale o le itu le valu ia i le nifo i vaenga o le tai au ia whele nai te mafutu mai lunga o le awala i tu tonu fo i le taavale ia ma o le na fo i ua maua o el poloka ia ono sa a fai mali e mai ia ma tautua nalau saunga le mu o le to e poma le ele tele o whaalavelave tau taavale ua afie fo i le malu le tunu ia mise lama sino mutu na ia tu le amatanga mo ni masina amawi Io e sa ole le ia wala e le api e faima fati mutimu fo ile a mana la e o saule ti munga o le ma se e ai le tele o vaenga o le awal tele ia o le fautuanga ale na e tu tu pe o tafa e tata longo pe ma se fa tau tua nalo saunga le mu ma le saunga le mu o le atunu u lau tele o le tatu ngā luenga e fai fatasi e le au ngā fo ile mole meo le nati wai tatu tele ilo atu po le alimele nati e ta avale le wakipi mai ika ia ai sawa ilo feto ai ma se fa ala velave lo mole meo le fa ala velave tu weine e fai me ale e fai ale upu vo ile tatu e pe le e mole maka ia le e mole maka ngā fa apea o lo maka e vave ioi a fai la o le e mole maka ngā fa apea uma ia e pe ele ai ama se fai kaunga ia ele foi ne fa apea se kalila koe fa akalia se koe fa akali ai fa akali pe ala palolo ma ko le vai aku waka ia falo fa ku lafo apasiero lafo longa winga ile ko kalango ile ia nga se ka ko kalango e pe o me november ia ai fa talofa tu i tamaiti o le a onga tu langa lua sana le na yella to promo le na taneia ia o faisi le va tu pe o le fa ile lima tau sanga taluaina o mai ile se singale alea ongalia ia iwa matutua nei whanau ia po la wailunga fo i o kolisi po universite fo ia whatalofa atu i lea onga me se fo i le mamalu o whaia onga malo wha malo losi ia to anga ta maiti lea onga leo toi titi fo ia uma nei tau sanga ia whatalofa atu fo i tatou pa anga o le company a mau i sale ufi le pulenga mala ufa inga luenga
ia o lo mafuta mai ia malo lava tautua i lo tātou atunu faatalofa atu foʻi ia fama jo inai pe i siusenga ma uloloa ia ma tātou paanga uma le Acro Store ia ma le Asco Motors o nei foʻi ia o nei foʻi lipa malvaenga le o mai e fai tātou faatanoaga ni taia pe as tātou wala autu e tātou wala talofa Talofa la fioga malolo fisa ia malolo soifo manuia malolo ko fisa malu ele yole i fakalofa la ngale ko ama ua ia ko sigo fonga mala malu foyole patalanga aku fakalofa kaya mungia ilo ko fisa malu ia mala maulunga ilo ko fisa ia fakalofa ko foyle pa iyo sio pa ko ama kamailawa i mau kele se o i mangwei ai se la fa ngana kufia le kuolo fa va kuia ia nga mala fanga wasa mangio Samoa ia ai me te foi e pe ngolo ka ua le kulanga i palolo ia le fu kala we fu taika la ka fa kala fu ngale nga fa fu si le sko inga e ola la i palolo fole ai palolo ia ole o ma o foi pe wa o ma me uma kule asa o ngai whangau. Ia, ma te foi se ma koua inga sa wate ngai mangai. Ala upa ia le ni ko finge male uso. Ia te o le mesiri ngamala ngaka whakai o pe o ma me uma e pe o ngalu. O ka o foi o ila kungu o abako la ko kangaka. Tu fa pe ngase la ngoga. E fa pe e fa o soi si ba ngage se ma ko fo ia inga. O umako ngama mafa. Ia, ole alofa anga ngā mo whatalau ma mo ngā alofa ngā mo kako. Ka anga, ia mai ke lau ko pisa, ia mawal ko whāma le whaukanga pa ia uare. Nongo pui eri fo le kako akungu i so te vaenga. Ia maungi a kere ngei asol, lau fionga lau kumare foe, ia mai ke lau visa malu. Mo sini ngei to laua. Ia, whaftai wala au mai wha mausili, ia, wha manuia foi le tua i tiu te mga aluenga, ia, me se foi o lava singa o le ni aso, manuia tele lautai au, soifua. Tenga foi, soifua ia. Ia, nisi o le malo le tunu, ia pol te mai a wha mausili. Mai solau. Solaua. Lo wha mausili whaftai wala au mai. Tāno whale se tātou wala au? Kapea ko lau. Ja, maar lor so fo manuia. Ia wala waku o pionga o pisa malu tuipi. Ia ke fa malu foi le fakalo fa foi la fanga o lo mako sai au ria ngapi la solua. A koelo ngong suma lua kausanga tau sulu tau ipu ko pau I momoa fa mo le lava la fa fa foi nga sian fa nau I wa nei tau sanga e tere wa auria ine o foi nei le toe e teia ia mo penia tere wa le se fu tau toe ino foi o tonu e kare sia ma fioanga ka tai la le lofo le tua ia e o te ia fa siria tu la o to pista maru pe o tatalonga le saula sape o la taimi o to sa mo mare ka no mo la o to pista maru Ma lo so fo manuia o le tātou tālonga o le lima te ai le tūlai ono I le taimi New Zealand. Lo no wingo le taimi fo nā Samoa ai le o mautinoa po le Asia la te whasala wai. O le afia o le ongo. Ia, o le afia le sa. Le sa, ma lo lava whaftai. Tau tia manuia tālonga tampānau o tātou atunu. Whaftai lava mo le siri. E se lo pia le tātou pakalame nei. O te pia au lava tātou pakalame. Whaftai lava foi a te whiripepe rea whapea foi a I ngai sui tamaitai o te o maua lei. Ia whaftai foi a tauta maa, lo tono tatou ofisa, whaftai foi manu o tau ofisa, ma lo lava tautua atunu, a lai foi le saunoanga. Ia nei tai au, se fia mo atat foi tau pakalame, ia ma lo, ma nai a tere tau poka, whaftai lava. Ia o whaanga na latu ia tau ipu sauri ko pēo, tau suru ia manuia lava le. Ka soronga nei aso wa foi ngā ruenga whai, ka whtai lava malanganga whaloaro. Whaftai wala au mai manuia foi le nei aso,
Ia, e lausunga tautonu soifo ia. Ia, tapai lava e manuia le aso. Ia, nisi o le malo le tunu le na mai le whamanianga o le tina, le soifo le tina o le ainga. Ioi. I nai momoa. O le whaikua whaso. Ia, pikongu a whaso. Ia. Ia, lai whaafitai mai longa winga o si kamalia. Fia e whaafonga mai siu fonga o ta fil pepe. Ia. I tai au. Wa lenga o ta fil pepe alai mai tau lona ingo. Ia manuia le aso soi fuolti na ele ne ia o yo anafi elen famna tua ia. Lo fangia le tua fo inicia se tele. Ia ai o le tūlanga na iai o te la foi fatalo fatu nei ta mama tina lai mafuta mai I le tātou porkalame ma tātou whaasalalunga tu sa o le nei foi vaenga o le tai au le ngata o Samoa nei whaapea foi atu nuu e mamau ia fatalo fatu foi tātou paanga ia mantua o le afa o le valu fatasi mai ia le company le Asco Motors ia mo le tātou talanoanga ma le whaalawi loa o le nei tai au ia ono lea ua mai ta watu tu enu o tūlata fo le taimi o tātou talafou. Ia o tūlata taimi o tātou talafou e whaatalofa atu ia inisio le malo le tunu ilunga o le tātou Facebook page. Whaatalofa atu le fionga ia misa ia o lo whape mai good morning malo le usu ia te ulua Viliamu to le foa good morning from Melbourne. Ia lupe matasila mai fea good morning malo le ngā lulue le nitai au ia o lua aina tofu ni palolo fia pa iatu. Ia o loo mafuta mai nai au kilani. Ia le sunga ia vaina lepa, tai au manuia tupai, ia malofo le usu ia te olua masinga fulavu. Ia ai maise ai manuia lua tiutel nei tai au. Nelly Finau, good morning. Ia misia si au tama, ia le nei tai au, ia whaalongolongo atu lava lua pol kalame. Lea whaia li osa I nai whale atiu, ia ua malanga atu, ia male manuia fwoi le nei aso. Talofa lua fionga maui ia mbesolo so mafuta mai na Sacramento California ia le sunga ia va le wa nu le itu live valu ia o le temi o tatu talfo ia mai le vaingo talfo si mai fa funga le tunu ile toi fa salawina o tatu talfo mai le vainga o talfo. E fia lava te whaatalofa atu I lo tātou watunu o le nei tula ai alo mai o tātou talafou mai vai whanua. E se furuma le 2 miliona tālau o whaalwina le malo mo tonga fitinga I atunu I fafo. Ina ia mawhai ai o na awina atu ngā singa sele o mawhai na tonga fitia I to tonu le atunu o. O le nei fuafuanga o lo o atangi ai le whaamua le malo. I le tu tau soifua malo loina mo tanga tanu oma. O New Zealand I tia mawhiti, leolo awina tuai tātou ngase, e onga a fianga, e peo le fatu, ka nesa, maisi ngase, e mafua mai whaama I le pipisi. O loo muli ta ia whainga whaavaya le malo mo ngase awina I fafo, e peo ona whaafua le matanga luenga le soifua malolo ina. E ngā lue whaatasiai ma whale mai olo awina ia tātou ngase mo tonga fitinga, I New Zealand I tia mawhiti. Na whaeloa fo'i la fionga le Minister Tupe, Honorable Mulipola, ane Rosa Ale Mulio'o, o lo ave lava le whaamua le soifua maloloina, I le tūlanga o puipuinga, ina ia mawhai o na o oina o tātou tangata, I le tau sisi o le soifua maloloina, e tau fia ia a fianga mai ne ngase. E tū tau soifua maloloina, o lo o whaamanuia ina pēa tangata Samoa, I au nanga le tau singa mua soifua maloloina, I te tonu o nuu mafioanga.
primary health care. Au nanga tau singa mtonga pitinga moa mua, e au fiai fale mai fai tu malo, secondary health care. Whaapea matonga pitinga, mau au nanga tututonu, ma le tau fiai o ngase, tertiary health care. O lea wa whaalua inai le vai ngā tupe, mo tonga pitinga i atunu i whafo, i lona au whainga se 2 miliona tāla, ina ia mawhai ai o na awina atu ngase, e le o mawhai o na tonga pitia, i to tono le atunu. Le afionga i le minisitao tupe, Honorable Mulipola Ana Rosa ale Mulio. O le vaenga ma otio tangata ta whawhao mai moa, o se tasi leo i vitu o le tamau ainga o Samoa. Sa matawina le te leo a afianga le taimi le whaamai o le COVID-19, e le tausanga e lua afes fulmale iwa, se o atu ya au kuso, tausanga e lua afe lua se fululua. Le na whaatu atu e te tala i fe malanga inga. E se lau lua se fulufaa, ono se lau 5 se fululima. Le au whae o tangata ta whawhao mai mo mai whafo sa wha mawina. Lea sa mawhai o nao ina mai ai le seleni. E wha se lau lua se fulutasi miliona ta la. O le tausanga e lua afi lua tolu le lua afi lua wha. Na si iti ai le au whae o tangata ta whawhao mai mo mai whafo. E se lau fitu se fulima afi ono se lau limono. Matasi ai matupe maua. E ono se lau se fuluvalu tesi ma le tolu miliona ta la. Sa wha mawina fo i le toe si iti ai o tangata ta whawhao mai mo mai whafo. Whaapea matupe maua me le tausanga e lua afi lua wha le lua afi lua 5. Lea e se lau valu se fuluiva afi iwa se lau tolu fitu. I la tou sa malanga mai Samoa. Sa au ina mai ai le se leni. E ono se lau fitu se fulmalavalu tesi ma le tasi miliona ta la. O le nei au whainga o tupe maua o mawalunga atu na ilo le 5 se lau wha se fulma lua tesi ma le 2 miliona ta la. Sa wha mawina le tausanga wha le tupe, o le lua afe se fuluvalu le lua afe se fuluiva. Au le ia afia le lalolangi, i le wha mai o le COVID-19. Sa tele se langolango le malo na una iai le toi ati na ina, ma le wha le leia le vaenga ma oti o tangata ta whao mai mua. Talu mai le tausanga wha le tupe, lua olua tasi, lua olua lua. E tau ala atu so soani wha mea alofa. Ono no ngā tupe ma mātu lui. Wha pēa le tu usau noa ina o tiute mo ati nae. Sa ngā waa iai le vaenga maoti. O lea sa wha mawina ai le si tia numera apitanga mo tangata ta whao mai whafo. Ina ua wha popo ni whalitan malo fau. E au fia ai le Survivor Samoa Resort. O le Mulifanua Beach Resort. O le La Imoa Hotel. Wha pēa mai toi talaina. O le Sheraton Samoa Eggy Grace Hotel and Bungalows Iapia. O le siti ai o le tamau ainga ma le whaalau te leino ngā luenga whaatino tau tangata ta whao mai mo i tonu o nuu mawhio anga. Sa au fia ai ngā luenga whaalelea mō mataanga whaale nātura. Whaale anga nuu matala whaasoro bito. Sa ngā lulue so tau au fo i le malo mawhio anga i le whaatino ino le Paul Kalame. Mō le whaamata ngofia ino a ai. Lea sa mata ina i le vaitau o le funutanga o whaarurunga o malo le tau pulenga. I le masino o kitopa. O le tausanga na tenei. E o atu le lua se lauti nā matamaita iwa maua avanoa ia o ngai mōli sa ili o lai sene avita vale. O le vai aso na tenei sa tatala loa ia i le vaenga lua o lea o onga mōti nā matamaitai. I lalo le Paul Kalame o fai ngā pāanga malo au whaatasi ma le malo Iapani. O loo fai pāanga ma Samoa e tawala atu le pulenga o tāwale afi. E 5 se lau se fuluti nā matamaitai sa tālo sanga le pulenga o whilau wa inga li lau ili. Mo ia vanoa. Ai peta e na ole se lau 5 se fulvalu na wha manuei nei upolo. Ai mo sa la fai e fast fulmalua i la tau sa tālo sanga. Lea fo ina maua uma vanoa ile nei Paul Kalame. Ole taimi nei ole whaitawa o whai o avita avale i tonu o Samoa. E mafuli lava i alii. E na ole tasi o vai wha o avita avale o tina matamaitai. Ole manu lautia ole nei tau sanga. Ina ia o tauina tina matamaitai ina ia sitia wano tutu saile atina eina o le tamau ainga o Samoa. Ai mese o ainga nuu maikalesia. I wha amamonga mai atu no mamau ua wha amaoni ai. Le wha aluaina ma wha atoluina o le sitia o manuia mai atina e. Ina ua iai le sao tina matamaitai. Ai mese le tau fio sa wanga wha asanga tina matamaitai. E ala ile mawhai o na wha afoi le ta vale.
O talafo mai vai whanua le nā mo le nei tūla manuia tele whi au mga luenga o le awhia ngai malo tātou tino o. Wato ne matala owa le Pama Secondary School, 60 up to a beat. Should I worry?
le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, ma le lalolangi atoa. Iana ala leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi ma le tasi, iwa lua tesi ma le tasi o fitu tesi ma le fa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Radio 2AB,
5:40 a.m. Straight from the land of 6 and 5. Samoa. Whawhiwhianga musika sui whiloi o le ni fo I vai ngole tai ao e pe na whawhiwhia tuai a suao Felice Mikaele ma le whawhiwhianga le na ia se tautai ia mo le ni fo I vai ngole tai ao ino se funma le 20 minute le awo te ahi le tu la e valu whaitalo whātu I le tamaitai a inga Elisara ia o lo whape mai malore ngā lulue ia good morning Maui and Dwayne ia manai telefou ma lo fo I le tiute ia lo fatu mo o to uma ia fam ia fam morning fam ma lo fatu fo ia boss no if wa u family kai mi o te roa wa kinge kiwi ki ora fam tena koe ia fa man we foi le sau tamaiti siantama ia baby tu ia alo fai ia malo la ve au kenge kiwi folo matua I oi au kilani talofa malo lava ia ni sole malo le tunu ule e mafuta mai ia ma lo fa pena fo iona mai mo mai lunga le tanto Facebook page a me sole tanto polklame ia ma lunga le YouTube channel o malota maiti ala fa mai si sole wa ka ki fa long kwa le le mai uma kuringelo ka mai ki ma uma kwa makupe usa pe falling mai wa lu loka mai ki ma ave makupe ala ngala le fa mai loka mai ki wa kwa va or ka ia o le fi manga o foi ia e la au kirisi masilonga longa alo ele manga o la va pe e vai longa alo ala ma alo si mai le alo le ila mai le si ila ku fo ngai ia wa le si ia o le si ai mai sale tu pa o mai ta wa o ali ia pe fo yor ke mi sia u ia fanga ia ngore ia fai kanga ka ke alu su e mal of kingo ia mal se vai mal fusiwa mal se vai ia le manga un se vai oi fo wale ia mal of kingo ia wala ia mal fusiwa la ia mal chao fa chao le o ali ku palo ka mai ka o lo ke angele hair band ila le kaulima ila o le kaukalinga se e vai o le ula foi o le ula mo foi ko film ngo ko fa pangu malangu mumu alu la ilunga fai merkakulo ko kaule ilo aku foi ai ko foi wanga ka sawe foi kai ngala ale mene fai la kala I mo me o le tu pawa li fai ngo fie ho le sai ngo la ko la e mala to te ale ku pala le amako la ngai manga o ai ke le pok ngala o le ko fai ku o le box al ya ka dia o le box ale me ka dia ya ka ko ia malo ia umalo lo tamaiti ia awolo toi mafau ye lo tamiti ai mafau lo suenga ioi taimi ne yo le mea onga le toi fa mai mo se taimi tua ito anga e fai taule api fai taule sona le na fai a onga ia mafai le mea onga fai taule tusi ia olo taimi suenga ia olo taimi muli le la alo I matu le la wa umana fai atu au te unga lo tamiti mafai uma mea uma le to waso ale la Itali mai lai matua fai ungol tausanga le la lu atu matua male ula lole fa ula I oe va atu fia le lotso va atu tu ilunga au mai lo price ale me le fiu ngofo ale se ke ale wa ale lole ole ula lole reska mai kiki fai lo longa con sa lo longa con ale a onga kulanga lua ma ko yaso ala e la lesio ko songa nga onga vasenga la ole wa ka ula vasenga muli pole ia e tire wa yengi ole form 2 la be ia kulo mo fai a onga be ia ole vasenga fai wasol nei so le vasenga la le la we ka meki au I fea au korisi au a vele au I fea onga au ia
ia la ukamalali ia la mako akulo mako faalongo longo lo la nga ko ngia ele pisa America malo wa lau wa uma ai muli ale ngol ka malo la kulo ilunga ava ya kunga la ave uma kus pasio o kamaki ai la kulunga sa uma kus pese kama kus pese vo ile mako kalesia le mpe mu le nga ai ululi ai mu ia meo lango pe pol pese o kunga la ku ir kus pese va pe we pole al meu mo el kus pese le ri ale sang kus pas ai fa ko ama ko lo muli angi alu ya ia onga ya so ai le me se me nga pase o suenga ana mo ku vai era ku lo kus pese ole no lo fa ya o pole al me ave ya fa ka lo kus pese ave se va ai wa mako karie o fa ya sole o nge wo fa apea ai se special award le wa ave ya ai ele se kusi pasi ele se me nga pas ia fa pena mera nga tamaiti fa ma o inga tamaiti ole lui na mo jo awone inge i fiulo ma tu ai fa atali o eva ku ngala ko kus pasi e sa mala kus awai ke ko foi lo kus e vai no longa ko ngel ko inga nga maliu sa fa ya on ku me lunga me se nga cholu nei o le afa yo teine to luas fulu o tama to es fulu lima ia tolus fulu lima le afa yo nei vasenga ia ma o le tau o le kwata muli nei ia ma o le fai unga la tau suenga e fia maka upunga sue la uma mai ai mai al malo ai kuanga malo mai ia ma o le tau nu unga nei suenga e tulanga mua uma tama itai ia ai tulanga lua umali paki lo ai lai o mai lunga kenge mai lako afifi fo ia la ngaruk malo va ka ia wa ko makama sala le uma ko fia les kama kiki wa o le la fia ko ia le ro pe ku fia la ko se au makua kasiuba au makua lo fa la ko fa ia onga ai o fa aper ka ko sefe aka ko inga o le la vai ko inga lau kai kasi o le la va lau kai kasi mai lo si li mo kenge ku lo maka e ma ia vo ia ko inga me va pe ma lo foi pito la au fa ia o ele fa ngo foi ia le au tawina na ia lo mo fana e fio lolo ala ia vai nga le primary ma le kolisi kamala ia la lo le preschool kamale anga kamangai ngale ako mea aya ala po ngir ki nga fa pe mela ka peng au le lunch ka penga o le fangu vai oka ia nga lola ior ki nga ya lo moli ia pakulo alu avele a onga e fakaika ia nga sa nga mai lola ior ki nga ngu fongo foi fa fo ile e fa kari ma va ai tuna ia la to fa na wai ula va vale io kamanga e fi wasi fa ia onga fa ia ko ala e se ar ioi e o pe o vasenga pito sirina na fainga ta o vasenga a mata ila lo ia onga a mata po a onga fataita ia mu ia ka mai ki wa ia onga ia awa pe wa so ia loka ika kai mi o onga fai au sa fai ka wele pi ia ma o le kusi lima ia wa so la kusi lima kai mi wa onga i St. Mary's fako a o vasenga fako o la fo ile tau sanga mua ia 9 e fatoa o ia 9 sa fai sa ole mea fo ingale ole short hand short hand short hand ole kuskusinga sa fa o ngale tele o fai lau tusi a fo ingei a pule ya sola ole short hand e no anti wa maliu sa fainga luenga i ole official duty ole le sa ongan kolis ole le ole ile tusi short hand vave ai fa mai ai ole short hand e vave ai lau e silia ku ngai lo ka ngai kusi pe me le ka ko fai le ka ke fai ai pe ole kusi nga
usa e vave foi ngale mo ia wa mangkua kasi ale pe pe se failonga o le upu a ko nga a ia ioi wa si pokia ya ka mangari i tuei asa ola oi le kolisia sanga Maria le temina fatu a ia te walu le fo ini fa ya o nga ya o na mata ai o se matusi e se le taua ma le tua mai la o a faina e te alula pe la meio press conference a fa pe la e tope le tautala po le saunoanga le tangata le faia le press conference e kuai lau kusi a la walu le a ko le kala a kuai ngalo ya o isi a pe ta o le shoren a pe ia o le mea fua le alu le lima ia wale toi maua nei taimi ai longa o toi e inisi o toi si la fia na tustus i sangatu Yosefo i gaming sa wa o ngai ngale kasi al faya o nga sa short hand ia o le faya o nga lana o le matu faya o business usala ka ofisilia kule upu feile le lunga le lau papa ve mai se pupula fa le o ngai ka o kwale upu fe mai o le mera ka o short hand oi ia waka kau mana malama ko le short hand ai moni le oi usa va vele kau kala la waka short hand waka fakai ia ko ia usa la va vele le tautala ale la waka pu e uma i pe aka short hand wai e kasi ale meanga e kusi o le short hand pise failonga ia o le upu a ko anga oi ia ole temele wati le wa los fu mal minuto le o te ai le tu la van maui o le sa nei o le ulua i tālonga le tātou auto Samoa. I le tamilusanga le Pacific Championships. Ia, o le tātou ulua i tālonga le tātou te taalo ai ma le aua New Zealand, le au lea Kiwis. O le tālonga le au se tālonga mata ina foi ia ma o le ulua i tālonga foi o nisi o le tātou au peilau na i heilesi alo leo Samoa na lungala lo i fo ile NRL le ali ia eswa fa ya Penhas onga ua ia le talia ina le offer i fo le au se talia ai wa ia fa pe mai o le o wan te tau tua mo lo tunu ona wa o le Samoa fa fta i fo nei alo le tunu Samoa lo tunu ula na Samoa na lo tunu o la e a foi e na te si la fia le nganga wa la e puna ne ai le loto puna ne ai le loto fia tautua i oe ia pe la o va engal na o le afiafi ia i nai au kilani ia i le Go Media Stadium ia pe la o le fai unga vai so la e ia le ofulan moana i e lango e foi le tato o to Samoa ia pe foi ona ta penai mo le lato ta longa ia i le fai unga le nei foi vaiaso ia awa a mai al ta longa male awa le kiwi so no so ole male ta longa matonga e tu tono au se talia tatu tapo ia pea alo mafana wale tatu watu no ia awa fo ia la tu tape nang fa talofa ia to lu peseu fa pe mai ta manuia vi ia le ali matango fie le por klame ia ma olo o ma futa mai foi ia fa talofa tu lava ia Paulo Ioani Telesoma ia la lava fa mai ma lo maui ia wa e ma lo foi le nita iau ia olo o ma futa mai lava ia ele ni foi vai ngole tau ia se sina fa fianga to li mai ia fa wau le ole tato por klame ia ole Talofa Samoa fa fianga ia mai tamole filela male fa fianga lau siva Sangai tam o fe ao iai mai mo ia le poul Samoa fau tau ta awana e fa fiaula nei e se e manua nu ala sa sala nyo paula vale ole me tai tait ole loke ole au vai krokai nei ole a opese le musik e maulo silsila ole a emone le wila ole a pa le pursila la sa sala nyo
sa tao se ita feilo ile malotel wo ola se mai ai o vasatel Samoa fa te awane e matetele o wala to al fasale la sala nyo fianga le pesi ai le fa mai le dengue fever ia matua fa tama ia no fonga uma tau tu ufua mana no foi namu fa mamala pisi mau tau tai ta fa fale ona le nei vai tau timonga ua vai ai le tele o vai vai toa pa ta vale mai si me fai tino to ai le sua vai ia matua fa mama vai nga uma nei ina ia tau fi ai le pesi le dengue fever ia tunu tatou ngalu e whaatasi, mo se sa mua maroloina, mo nisi wha amatalanga, wha so ta intanga wenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o. Le whaaili rei kei la ui loa o le UB40 marani pese tauta ua o Ali Kemba. Lea ua sauni malaka mai Samoa, mole natu whaafia fianga. Ile aso tolu se fulu maletasi Januari lua, fe lua se fulu male ono. Whaia lea ile avia park. A wina mai ele company o le agency 43. Se kone seti musika elena o mam, dad. Ai au fia i fo ima fua le maptanga mama dad. Ha? Se o kamaiki? Oi? Maka nei lau kalena, wa fuafua mamao ma le UP40 ma Ali Kembo. Ile api pa, Januari tolu se fulu maletasi lua, fe lua.
le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia e se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, ma le lalalangi atoa. Ia na la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi ma le tasi, iwa lua tesi ma le tasi o fitu tesi ma le fa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Radio 2AP, 5:14 a.m. Straight from the land of 685, Samoa. Te mele wati le tautua mele unanga le wala leo le siufongo Samoa leo wato e lo 10 minute ona ta leo le itu la hiva ya whama lo le atunuu ya i le teltununga ya o lo o husu foi le to tele ngā luenga ya emesai ya wa amatalia foi faiva matiu tele tātou atunu emesai lava i la tau ya i le ngā luenga o bisinisi o company ma supermarket fana po tonga to mo ti mai la to le na matalia nga luenga le tu le valu ya ai tali foi ya le tu le iva le amata mai le tele nga luenga ya mi se la vali imtanga luenga fala tonga se le mata to malo amawi io e la wailunga le awala tele to tele mai se o le fana via onga le o to e wala savali le iva taimi a mata nga luenga ia e manatua o le tele au taimi le lipotia mai ai lunga le awala tele le poloka ile poloka o le awala ia e mai se alava le tu le ile tu sifo ia a fai ona te poloka mai ia o le fautuanga masani ia o le lava papale lava le ono sai ma ono sai i lunga o le awala tele e taunu umai fale fai ngā luenga ia ai ile au ngā fo ile nau e nati ia ai tu la i mai ni fala la pe an fai atu la so nafi na o la so la van nafi tai au no sawa e a fo e tuli lo mai tato por kalami ai wa fai si poloka o le sau mai tu ia mato ai le masania ia ai ona o le so nafi le sa si ai tato watu no le ia ia le lana mafu ai o to telo ila to ia le o to e fo i mai au ke le va ai kwa lai lunga ngi ka vale fo i o kumu mai ngi paelo longa winga ele se me wala vale ngai ka umai ai ele se me nga maua ia ai so ia tato fa tali ia le masina fo pe fa matai e maua se laki pe fa manuina fo le masina no ve mai se tato ngala palolo se tato palolo io foi lá que le wo ko fa karkali le ke vi foi le vidi mail vai nga ve nga maua wa mai au ko ia le ba ia fa kai vai le kamanga wa ko va ke a popole fua o a la ba o ko we ai le mo ko afia ai ko nga o mer ka mai kiki re se por palolo ai umalola le palolo ai ko vini mai no mai o mai se ngo vili aku le fai mer ko inga fia kalango aku fa vela ai ka mianga e ke ia la kalango mai o le numero sa e vini e le o toi fa meu le ambio le anga chone usa ke ya le fo ya wo fiu le fa kali se vidi ke ya le yo ko nga vidi se wo isi ro mo ko me wa mai au ko ya ro ke ya le wa mai au ko le ya le ba ku ya fo kai ya nga kasi pololo pe nga ko mai ko o e asi mai ia ma ko o e a fulingo e vai ale ki nga malo si ala fai mai e vai se o fale ko pekelo yo falo kwa wo vai ya pomwa ole ava yo falo kwa wo vai ngia falo wo wangi fo ia o tala lava tau te tali e ai le nei tai au ia ele ai o le tūlanga ale na e sawa o ia le kaimi o ko ai wale le ia i le kaimi wa sa wale ia o fa le pe ango fa ia ku ole e tau sanga ia o mavai sa
sa ova aia tu waifa mai o fiti lea na te tele o le palolo I fiti. Ia ai kele no ia fiti pe fia e tau sami po me la ko kele lo ai inga le wa ngo fa longo fo isi fam talanga fa pe mai o ta tona mafu ai ona lo ai fiti le I al palolo il vai tau o kitopa ia lo no winga lo wo I fo fiti fa te ia wa ka ki vai e pe ese la ta to mo fiti o ta to e ta il va vea fo ia le io so le la o fiti kule makole la o leka ma kwa kikeli ia ai onga o laela kele o ano tele ile ia mai ese fo ia tatou ia tu ma manga no ia lae pe o lae o atuila to ia poleale taimi o ia pela o tatou ia o tatou a maule ile ia le e tai le me o le malu o le tai au o le sa o le va veau wa le fa apea e asalole la ia ua melt fo ngale pe wali usua va ia pe o tulanga na le na o tatou le va veau e o itali ia a ofiti la ka imanga ia ke le fiki a va pe o fiki le fer ka show ngale umar ka show kala ala akulo nga kai ale a wacho se kai mia ka ia mai mau foi ko io ka ko iso le ka le no apo café a fea ia singa Esa vale aí cope que era um jume. Ia o café aí foi ninguém palolo e coi ngale ale ka ko kele do. Ai ka ko kele o assim. Ia wa afa afa pe wa o kala venga afa pe. Afa pe o lai fa manuia ina nga chai fale o isi afio anga. Ai se ala ele fa pe na isi afio anga. Ai ka wanga maua o mai ngu ia e pe fale o ango ia isi ngu e lo apo lele aiol meanga le pe ka ko pe ka ululi mai ia nga kai ile ale fa pe kai ko le ngalu ale lo le palolo le ke le ve ko no nga winga afa ya ku ngei afa ngi se ka kala pe va ku le ulule ngalu e va ku wo mai wo solo I foi o nga ka mai ora ko ruala o kuengi mamaui le café le kala ole kala ko lo ngu le ai ele vai a coisa ma kala va penga ole ma kala ele iloa e ai po le mo ai ai ma kere fa ko le mo ai e se si foi uso me va ver e se si foi que o uso me va ver nga ka I fa pe ole ke le ngai mulingu ia ai fa maloi lo tanto wa tunu de uso ia o tulanga fo ia awa fo le nei tai au te toluaina ia male mo malu sio tanto wa tunu a o fenga e fo I male uso ai nga luenga ia fa manuia training si ole aso soi fo maso fa na wale malo le tunu ia ole fa manuia tulana soi fo ia o lo kasen inai e Utah America ia ole so le fa maluina ile lona asoifua ia fa manuia le tu ia o ia me fo to lo mal fanau ia male au mau fo ina tunu ia fa popo le tua nisi asusitele ia I lo soifua ia le tu finga ia mavala wina ai oi ia malo to tele le tunu fanau soifu mai le nei asusful malima o kitopa ia fa manuia atu yo to waso soifua ia me se si tinale fa pe na fa ilonga ile so nafi le na vala mai el tama ia tau tunu I o I mo ia fa manuia le atua ia lo fangia ia mawani si tau sanga se tele mo lo soifua e mafuta I pe I le fa nau male ainga ia me se fol fa atino ino tiute ma faiva I totonu ainga nuuma e kalesia ia po ai lava o fa mana tuina lo na soifua ile so fa manu ia tele atu tatou por kalame ia te o to e manatu tuen ia ai wale pa au mai le vaenga le askol nei tai au e pe ona fa fonga mai tatou atunu wa o le tai au le nei o le fa talanoanga ma le company le askol motos ia lo fa tawina ta avali o mo meo Land Cruiser o Hilux ia o so se tu anga ta vale na Toyota ta vale tu engel Toyota ia le fa ta wina ile Asco Motors
ia ai manatu ai po o i se tua ngia o vaonga ia po me la ua alu vaonga e kapa lolo i fiki wa le nga mau le kala ngafi o lai malanga vaonga i fiti longa winga u fa pe vaonga a u ka ingei ele sa o me mawai si wa vai le sa o mo ka le wa ki ngale pa se ka un kala u kokongi alu i fiki ia mo ko foi la e kokongi foi la ki u ke mai po lolo e o mai le ma fa ko inga ke lo la ka ke fa kari la kai mi se isau wa le fa pe ko malanga me vai asongi ia fa kari le se uma vala au ia nga mai lau ka ngai fiki se va ai linge ia pa lolo awa e alu mamau ai fiki ke kai ale ku wa ku ka ko nga kai fale ia a tonu ole tu langa lea ia po ia ni fono tanga fa ale nga luenga o malanga tuai ia le uma fo yon tato le fa tasi neita ia o ia ai talia le asolulu le vai asofo ia ole afa pea ona to e mawai se tato feso ta inga male company le Asco Motors ia mo le fa awina o tato fa alawi loa i tai awa solulu taitasi ia e manatu le na wa tau nuu i fale fainga luenga ia manu ia tele lava ia le neita ia nga luenga matiu te o fenga yai ia fa pe foi ia tato pa anga o lo mafuta mai ele ngata o le mamalo le atunu o lo mafuta mai le tato atunu i Samoa nei ai fa pe foi atunu e mamau ia o lo mafuta mai lunga o penga te fa ilangi ia ma company ma pisinisi o pa anga le si fonga o Samoa le 2AP o lo mafuta mai ia e ofo lo fa atu tato por kala me yati o tau manuia le fenga yai ma le tau tua ina o tato atunu o le nei yaso so se tau tua e me se foi matanga luenga le malom fa la puptonga o lae ua amatalia ngā luenga le neita e au ia ma whaafonga mai le tautua le siu fonga o Samoa. Ia, manuia te le lava le nei aso, le aso lulu o tātou nui. Le aso, le aso nei le fai maia le toa tele o, le maua le toa tele o, le aso le tupu. Oi, o le vai aso le nei? Oi. A meo le aso le tupu. Ia woka le mai kaua, uma vai aso maasu so le, wale iloa sao po le asao ia le. Kusa o le aso le kupu. Ai o ke whaasa o aile mau ais. O le aso e kasi e milion e ai. One day millionaire. Umaro le aso nge. Ia kangono le Faros. Malilie. Ono sai fo ia. Ai manuia le yaso. Manuia le yaso lulu. Ia ma ngā luenga ma lava singa ese o le afea ngai ma le tātou atu. No, ia, manuia fo ile whaawa wina o tiute, Dwayne. Paftai. Wāle tau tuaina o le tātou atu. No, tātou tue whailoa isi taimi, ia whaasoi fua ia mo le nei taimi. Ia, o le nā pe o na whaafonga mai foi, ia, i le sunga ia maui, ia polito whaia mausisi i le utumose, ia, le na ma tolua atu foi le tātou polklame. Me se o le tātou whaasoa, mantua tāle iwa, ia, o tātou talafo mai le tio whaavau maloa ni usila, ia whaafonga i foi nisio tala me le Pasifika, tala me le laulangi e se nisio tala o talonga. Manu tala ina, ia le nei foi aso le malo le tātou atunu, le ase upu si tala wale tau tamali, malu avi whale te tolu ina pea, whaafifianga musika sui whewhiloi, ia o le nei foi vaenga o le tai ao.